Jesu Christo we mingli Tangkul Baptist Church Chinai we member psycho really iwi ring pa shalam midale pastor nimle khamrang na nishi church we YouTube channel le very way tu hachok mi khawai opportunity khami we wang ning share re na sum psycho really very way sok mi ta shung mi no iwe aming Isra Sharon hoy ilong bi kachi Baptist Church we member na ari punjam Baptist Church le pastor sadale in the Bible text aka pashok ke Revelation chapter 2 verses 3 to 5. Revelation chapter 2 verse 3. Nana ningching haring de iwi mingwi wang khang haira. Thalala matahalak rongli kachi inate. Verse 4. Ka nali mamya khangai hile. Kareli nana ili legashi le shat chi ara malay tura. Verse 5. Kachi we aina na tatung haukla de paning yang lu. Laka ningate de karewi saksa thado salu. No way more we aina ning mangate aka ina nali rada no way thangmai shong chi awe apam we aina rakhui thui haura Bible text really in a topic aka mingaye chia Jesu Christ li legacy ka kai we ka chot actually chot me thui ka chi chiwa ngla kham tha khali le shilka mer kham tha khali le shilka kisa gaza mangrum pai mada ning mangrum pai mada le shi kai khai hina maning mane Sinalo balan kshiman hin la maning mane shiman khai hin la maning mane krin akha ungsung hawai khonna la ka mungsung khar hin la maning mane ko okthidi chot be thui gi chia khekle chika shi crystally leg shi kai la ka awena ta thui khai hili chot khamai malai mane shi crystally leg shi kai phungda ta thui khai pingja oklung la kai aurai ning la kai aurai ringa phala masam phanglim re chingri khaila masam phanglim re kla pusala mangla la khanini shiman hawre kla athume ata chanjia katang ma khawaya mefu nga saw ki chine iwing sot now aka lina hange idaw nala thangji da bible te me ka paching lo jo da hange chen anang han kai I kreli chikristali kwisang thar ta le la khawa bible ka paning sang laksai Bible hi Genesis to Revelation kinishi paku bayre just ka gala ning sang laksai kara Bible mapa mata sanghai re just ka gala mangwa mata sanghai re ta ana ili hange chen in aling han kai no chi crystally lekshi kaida awi le shat krechi no tha phung da chathui da kasang khail mo awi li hanuwa lo ta in ali hange chen ana as mushungi da ali ili hangra sai tangkhul vre shinaw kuchung ka ina kathai ka shala sampangai Tangkhula kuchungka chi crystally kwisang thar ta le lakawa rik thar ta le lakawa more pyo mi haida freshi sa thar ta le lakawa just ka marek laksai bible ka marek laksai saksa marek laksai fasting sala marek laksai family worship la marek laksai kala task mila ning sanglak ena mi sai just we ot kasala ning sanglak ena sa sai Kala magatuk now kacham now pingni ngachon ngala ena lesai Kala chimang majila tangkhul now tikan sata lel khawa women we gathana sata lel khawa COS we gathana sata lel khawa church we gathana sata lel khawa queer member sata lel khawa ashes we member sata lel khawa sia ningsang la na sasai church ningsang la na kasai fasting la sang rok sai tais la ming rok sai just ot ksala ning sang la na le sai ka ara kyu vaina where she sat her la ka na fasting sak sa tha sia sak sa tha bible pak sa tha tais mi sa tha kla mili sheba sak sa tha masangai thukla just we ot gathanang sam khaina wa tikan we ot pamaing sam khaina wa youth we ot pamang sain sam khaina wa queer member we ot pamaing sam khaina wa kala ashes we ot pamaing sam khaina wa no kyu wangaina sam sangai thukle just makangai thukle bible mapangai thukle worship ma wangai thukle kji hi chukmachi ngasakai hi khikle jika chi crystal li krele shot first love chi kai khaine chi crystal li lekshi kai da chi crystal wena ta thui khaine nali khina chi crystal wena ta thing sakhaukle me chi crystal li khi mak pha thai khwikle homani nga kha nali mak pha chi pi na suida
sui jili me yurer mada na ta sang hau kle nali kina chi kristo wena ta thing sak hau kle nali cham khona ta thing sak haula vre wena nali sinalo palan na vre wili ta thing sak haula nali kham thang kham rang na ta thing sak haula nali ksi kali ksi wi morena ta thing sak haula nali mik pai kshi wi morena chi huli ta thing sak haula nali ka khrang wi more hina chi kristo wili ta thing sak haula nali lang so wi more hina chi kristo wili ta thing sak haula chi kristo na Ephesians we justly khang ne na tum na iwi wang koreli ningjing haring da khang lag ot ka sa maga pha mi ping li na tum nang sung da klai shi I thei ko ina na tum lim ring ka pha khale chia khiklej ka iwi le krele shat chi nu tum oklung lim le thuri ili le shikai phung da na tum thu hare chi ne tang hon law ka chung ka chi pa pum me itum li vrena chishu na hang da klene na ili kwisang thar ta le lakwa rihik thar ta le lakwa vreshi sa thar ta le lakwa na pipe park sa chi I me ai na sak sak sa chi I me ai na just break ta kak sa chi I me ai na tais break ta mix sa chi I me ai na pau hak thok chi I me ai kho na lim me ka akhale re kyu wang le jiga na ili le kre re shat chi no oklung li male la ili ksham shoka laka Chikristali nana oglungli kisham shokay laka chipili hosangay laka Chikristali nana lekshi kaya laka nana tui khai chi ima myangay churay da Chikristal na li itumli hang da klene Chikristal na li mamyangay chi chine Chikristal na li maring pa chi chine Chikristal na li ili malung pa chi chine ke wang lach ke Chikristal li lekshi kai phung da morewi shongfu li chatta moreli ngphum laga chatta morei lungle okthi da klai hi ma me ngai chure kreli wana bible mulung changlai na pa sa laka kreli wana mulung changlai na sia sa sai kreli wana mulung changlai na sia sa sai mulung changlai na fasting sa sai kreli wana mulung changlai na da esle minglai na mi sai ka aro na kalita tunga okle phaning yanglu chukmachi yanglo na kali ta tung hau klei chi chukmachi yanglo na sinawe ka suili ta chang haula me naw ka suili ta chang haula sinalo balan we ka suili ta chang haula kham thang kham rang we ka suili ta chang haula sam khor khamangli ta chang haula klan ki tha more alungli na ta chang hau klei chi phaning yanglo laka ning na teida noi more chi idi hang phatlo ning teida na nil hang pat ili lat ung kha noi more na Purely shitre, hui mi lu shitre, kwisang mi lu shitre, iwi lukom shan na sampang lu shitre, iwi lekshi na sampang lu shitre, kadang makhawai mi rinchi na sampang lu shitre, te itumli, Chikristo na hang da klei ne, Chikristo na hang da klei baba, ili hanung da kreli na sak pa ochi sa lu shitlo, sak sa ningsang da ringli sa lu shitlo, Bible ningsang da pa lu shitlo, just ningsang da ka lu shitlo, 그러 그 파워치 닝상라인 살로 shitlo 이외 강하나로 shitlo ili 한웅로 shitlo ili 시성로 shitlo ili 자한로 shitlo ili ngaka로 shitlo ili 레시로 shitlo 다 지크리스나 이툼 사이코로리 항더 클레네 너클리타 퉁하클레다 너나 지크리스리 mukhi sanga ka alim malot ungli shidaka ningmang tailu shidaka alim malaysi lu shidaka mori alungli thada nana ringda khle mori alungchili cha chon laka nova thaiga nui pasala shiman hawre mangla la shiman hawre ata chanji ka tang makhwai mai fuji ngsa haw ki chine chena itum paning yang laka o jishu ishina wek sili ta chang hawlomo o jishu I sinalo pala no sili ta chang hawlomo o jishu I chamkhor wek sili ta chang hawlomo o jishu I ka khram wek sili lang so wek sili ta chang hawlomo yona re ili family shitlo the Chikristan ning de lo ka chine na kli ta chang hawkle chukmachi yinglo phaning yinglo ning de li shisse laka itum Chikristali hanung le shisse kachi hi hangai Romans chapter 10 verse 13 hangai for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved hangai brohoi ming sing the kangaping psychology huimire hangai nan brohoi ming sing the o jishu kan thui khaya chingkum ga chang chimi sho pungwi alongli iwi tui matuli iwi ning paning li iwi osakli sayon khai salang khai boroi psycholo ili ka phyo mi lishilo ko hui mi lishilo ili noi naw mera noi naw la bang sang sak mi lishilo iwi ming kring la rek li ki pi sang mi
laklo inali shi sang chawe no ashi china I more phemi shabe I shi sang chawe da chikristali ning de da hang patang nga kaw kha na li hui mi re ili hui mi re ari hang pat atam na sa sei ga chi hangai kharjani hang laga tang hawe ka shanga mi akhana shim kham tha akha sangai hawda artist akhli ili shim kham tha akha noi ka shap khushok ga yek milo laka ili khura milo chi athiur e shim shamra thangai artist pa chin e da shim tha sek ana yek laka khura mira sai ka shanga pa chin yang laka as shim him thak chang kha thai re yang la da hangai khono ili khwat akhli che khi kla chika noi shim wi khamong wi tornopi ayali maka thure maka ga tha shol gara chung workli da hangai chena khek pa artist pa chin hangai shimui mapu china sauda na alongli pamgi chine chena torno phia ayali maka paimne ayali khra ping nawa khamong nokra sare kha nana alongli pamau da khamong chin nan shoki sauda torno chi shimui along lakli khamong li ka khai ni hangai chita ka maina nui oklungui khamong shora musomra kachi hiva nui pangli khlene chikristna atam chi nui oklungli ira changi da khamong shaula ka pom da khlene shora musomra kachi hi nui pangli khlene nui ningli khlene chikristna mi pakli nampuena forsa la ka oklungli ma changne ka inui oklungli la ra changai ili hosang lo ina nui oklungli ra changai ka na chingni ghai ka tang ma khwai mi rinji sambang hawre nui khrin la ungsung no ring pha chingni khai ming saura da chikristna shaulaga oklung shaulaga ra changai da noksa da khlene ne khamong shomi ka mo shomi mra kle chi hi nui pangli khlene Revelation chapter 3 verse 20 di hang yanglu ina khamong li nganing da shaudale kachi gatha na iwi khoncha da khamong shomi akha ina ali changra kala ina ali kala ana ili phasarumra da hangai dale chikristna tamchi da nui oklung ira changai da shauda klene kaji thana chikristli le shat khre kai phung da lekshi kai da ta thi hai sa kha itum han khung tarkar saire ali ning khangte tarkar saire kla chikristlim khisang sa kha itum khisang ause chikristli ning de khisang da meeting thering ause kachi hang hangai ne natum na chingran nak mi bang ni share for sok ming sarono amen